John chapter 14, verse 1 to 14. Masih maifu abi wasila kahik inda nombo Jesus Surya. Uri Jesus masih lasnga ormu para. Ciraba gua bu mende cinga ci holo wahala. Ako abi wasila ka ci hishewe anin erga ci hishewe ka. Abu ani aka ori oso wasila ka mendek nanda sir. Nindi musha mendek ornkehe tasir. Abak ai os cili kwa mishin hundu cekwa nir. RMC nanda ambukob an pe mashikason cirina saywa ambunir. Na pelembelena hundu cerakoshi indikara cirina la niba ika. Uyanga osa likwa mishi orok nagrem niba lika. Yanga osa likwa mishi oso angop ciheyenda sir. Nombo os ikwa angop ciheyenda sir. Karamur barik Thomas Musilira. Wasilaka pegmi ikwan. Nirmpek osmi ikwa mishin ni heye wambu nir. Nombo oson perem niba heyeku. Karamur barik or mumbara. Antonom nombo os abu wasilaka ik inda anira. Mashi omintingan tonjlo anira. Ermbag linda oson handa anira. Nombo lasnga shiyambu sir. Malarmbeg nombo ananti kor ihi abu wasilakan heye kwambu ri wahau. Os anin ci heye wakop abu anin erga cimu heye waria. Ako ter os cimu orin heyendua. Wosi kumaker ci hengra korokwari. Urik Philip Musilira. Wasilaka men abu mihin mukunak ni heyeka. Kunak belelas nga indiog ni silikwambu nir. Urigor mumbara. Pere mushuak mimba abu mihin mukunak ni heye karem mimbandu. Angkop ci heye wonde. Os anin ci heye nayi. Abu ani or cumu erga heye ndua. An abu nga naliwak or mu anka lindua. Unda oson mi hishiwakom. Mashi os cirina sawewampe wabu ani kahishi na sawewambu nir wahau. Abu ani ka or lihi or sawawa hom lerau orina mulandua. Wasik mashi kason cimisi cihisheweka. An abu hika siwak or anik ormu sindua. Ako oson cihishewena nahi ambu. Lerau osalawa yechen cihe cimpa. Mashi cisasi omesira. Omeninga cirina musawendua. Ma or mashi anin misintiawa ma oto abak. Lerau osalawa imin lakwari. Lerau or lawa abak lerau os alantan tigri kwasir. Pere mushuak, anabak, abu hika la ukwanir. Belembele ol, hi ani kisiliwa abak, ukwalir. Unak belembele, ol ontoli unak, hi abu hi abak, wasilakak na kwasira. Omesira, belembele ol, hi ani kisiliwa abak, ukwalira.